ithuĩ tũrĩ youth ya Rikie tunyitanĩte nigetha tukorwo tukimenya ati kuri maundu turabatara gukorwo tukienda guteithio iguru rigie maundu megie ta social hall thiini wa Rikie tutikoragwo thiini wa Rikie tutikona kihano kia mubira gia boys citu ni thakite mubira kuma ndi munini no ndathakaga kuma Rikie ngathie stadium koguo ithuĩ turenda guteithio ni ati tuheo kiharo thiini wa Rikie kia ciana ici citu turaciara gia football undu ungi wa gatatu ni twenda gukorwo twina thoko tondu atumia itu mahuragwo ni ngari hare handu hetagwo Hastan magakinyagwo ni ngari makiendia thoko tondu tikona thoko koguo turanidi tukidimandi bwana governor ututeithiririe twahoya uturirikane ukiririkana matura maria mangi na undu ungi wa keri thiini wa Rikie ri maramu maraitwo na majimbo ithuĩ turabatara maramu tariu ira barabara itagwo ya gwa Gachari irarimirwo igikuruka rui no barabara ya guthii kwa Karuri ihana marima ndinarimwo. Mashida zenye tuko nazo ni security, barabara ni mbaya na murikamuzi za pale Kilieli hakuna, zote ziliibiwa. Hapa kwa Gachari tunataka murikamuzi moja, tunaomba governor na MCA wetu watukubuke. Nyanyuki tuko na miaka 100 na hakuna kitu tumejifunia. Na one of them ni kufikiwa na pesa ama programs ambazo serikali imekuwa ikitenga. Programs za youth funds, programs za uwezo funds na programs zingine zote ambazo zinahusu youths. Hiyo ndio ile maneno yenye tunataka kujua mbona hii pesa haitufikii, because we have done CBOs, tumetengeneza CBO kama wakazi wa hapa Nanyuki na Liki yote na Nanyuki town, na hiyo pesa ndio haijakuwa ikitufikia.